Hello mates, so today's video is a raw vlog. O karon ang championship namo. Ready na sila tanan, kami tanan. Excited na kayong uban. Uban sa kayo. Para sa niya sa kay na siya ganiha. Ito din. Kondisyon na tong taon to. So sino nandito na? Okay. Good ka po. Hello, hello. Di ako. Birthday boy! Diyan lang ko. Saban? Oh, dito ka. Yan. Ano si Kuan na wala si GR. GR! Si GR! Dito na siya mag-atang. Okay, excited ka? Excited ka? Uy, excited ka? Yeah, very excited. Ito si Ryle. Diyan na si Ryle. So, let's pray. Amen. Grabe, himala ito ba? Basta si Jipoy, ginamukuhan ganun mo ampoy. Himala, kaya na siya. Yung na himala nga tao. Oh, si Ken, mauba na si Ken. Mauba na. Oh, muna ingon nila, dugayang Ken. Dagan, Ken. Dagan. Karon na daghan nagauna dito nga mga fan club ni Ipat. Mga fan club niya nagauna na dito. So, tawin dito kay 3 man namudula. Mayala Wish us kayo, luck. celebrate idol ha. Alright, we have arrived at our destination. So, storya I'm sure na ko na niya. Sige lang. Okay, this is a raw vlog. I don't know what a raw vlog means, but I know a raw fish, a raw chicken, but I don't know a raw vlog. Ito mo kinakumanggo. Ayan siya. Ready na siya. Okay, ready na tanan. Kita diri. Oh, sorry. Kita na sunod na, di pa? Ganyan mo na, bot? Bago lang? Ano, boss? Tanaw rin ka, boss? Uri kay boss? Tanaw. Support. Yani amigos. Go sa go. Sa go? Go sa go, ha? It's almost game time. So, what's your words of encouragement for us? I hope you win and I want you to have like Just play safe. yeah, I want you to play safe. So we have a lot of fans today. Yeah. So, a lot of fans. Because it's They're- already championship. Yeah, and they're wearing blue. But why are you not wearing blue then? You're wearing Kylo Kylo Ren. Ren. And golden shorts. So guys, inani kadaghan ng tao karon, diri. I know what he's saying. I mean, dili gid siya pare sa Pinas nga mapuno ang gym, dude. You know, in the Philippines, Supporter mabuhay. okay, dude, I'll try to tell you something. In the Philippines, if you watch basketball, there are a ton of people watching. Dagin okay. Naka-play sa Pinas. Dude, nagkuhan na kog maayos akong English, ikaw nagbisaya ka. Sige lang, okay ra. Bisaya sa. Ay kaya. Sad to say, champion me! Champion. Mahulahin ako sa kaya nagkuha ko sa camera, naglahi ko. So champion me. Dedicated me sa wala ko nagkamala. Drama ra to. Sa among kahago, sa among taga-practice, taga-buntag. Ay, sa ira sa buntag, sorry. Among practice taga-hapon. Tuesday, Wednesday, Thursday. So, nanggawas na among kahago. We got it won. Another win. Yes. Ara, amigo. Taga si Jose. Pagkabalik ni Elvis Pailan. Nice one boy. Thank you, John, sa imong mga tampal nga ginahatag. Happy kinakuntinan mo ko taga. Among Waterboy. Ay, sorry. Ang support. Oh, sure. Nice win. Woo! Idol, ang dami mo. Parang pag ganun mo. Pag crossover mo, Idol. Nawala lahat. Pati kami.
Retired na gid siya. Retired na ka, di pa. Retired na. Hey guys! Welcome back! We got Team Yanni has just won! We won! We won! Woo! What's up? What's up? Dude, you could roam around. Go roam around. Justin! We won! One of our best players! This guy! Bing mga cheerer, oy. Of course! Cheerer number 1. Cheerer number 2. Cheerer number 3. Hi! And cheerer. Si cheerer number 4, nawala. Ken, gwapo gid nang drama sa kinabuhi, Ken. Ang drama sa Too kinabuhi. much drama, person. Ken, ang drama. May sakit ka to, oh? Oh! Grabe na disgrasya. Oh! What naman daan? Ay, wait, paso na, oy, paso. Ay, balik na ako, Ken. Balik na ako, Ken. Balik. Yun sa pagkamang. Dito. Kinana, beto na ako. Di sila muto nga, sakit gito. Abi siguro nila nga, wala, gabinuang ko. Kani sabutan ni. Too much drama. Ang drama sa kinabuhi, kinahanglan. Grabe ang acting. Naingon nga, dili ko pwede mag-artista. Umanon sa ninamo, pag-auman ani. Ang uli mi kay gutom mo yaak na. Gutom na yun. Grabe, Mythical 5. Uy, grabe. Mythical 5 ka. Kuha dito. Daddy 1. Daddy 1. Kevin. Daddy 1. Jump. Daddy 1. Champion. Kuan taas o champion shirt. Okay, ilis kami. Kay basa na kaning amo ah. Nagisa. Okay guys, so mag-celebrate namin sa among kadaugan karon and yeah, enjoy biya said. Enjoy ang dula og palayo sa kunya kasaba ko dito. So, dire na ako manon akong video. So, salamat sa inyong pagtanaw and thank you for the support of Yanhi family and God bless us. Salamat sa inyong pagtanaw and kadus. See you in the next video.